Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Nama Pak Ustadz siapa? Akil. Di TK mana? TK Kasih. Di mana itu TK-nya? Di Brawe. Di Brawe. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sama Ibu. Sampai jumpa ya Pak Ustadz di lain kesempatan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.